Čus, zdravím vás. Právě hrám s PvP Cristobal. To je asi sem. Hrát s PvP Cristobal. Vždycky jsem to chcel. Jdeme právě na mít, jdeme tam první. Komu já hrám s PvP Cristobal. S PvP Cristobal jsem nikdy ještě v životě nehrál. V životě. Nejlepší věc mojho života. Jsem nejlepší PvPčkarom asi z jedných. Hrám s PvP Cristobal. To je prostě to sranda. Hrát s PvP Cristobal. O chvíli půjdem. Jde. Kamo. Ne. Help me. Kamo, nezabíjaj ma. Já chci... Nechaj ma... Fakt musel zničit na vajíčko. To není možné. Kamo, úplný noob. Jde na nás. Mexiko, čau. Avokado Taky isto ako predtým. Škola. PvP Cristobal, kamo. Где? Okamžitě. No, dobre. Kámo, to není PvP Cristobal v Affrated. Zase vidím na Tobilo Sponge, vidím zase svoj skin. Nemáš to zaplý nějak? Filip, čo máš môj skin? Čo máš môj skin? Neviem kamo, normálne by sme mali vidieť Varez ako s tým oným rybárským. Kamo, znovu hrám si. Yes. To je dobré. A teraz sú to nejaké ono tie... Už sa nemôžem dočkať. Tam s Kristobalem to máme vyhraný, hej. Určite. Hej, s Kristobalem to máme vyhraný, kámo. To ti říkám. Ten umí speedbridge jako svině.
Namažte mi. Jak ti mám pomoct, kámo? Dobre, ja si idem pre... A zastavom. Vajce. Najprv. Jak mi to sveká. Pomohol super Kristofovi, videli si to? Ranger vajce. Poď. Ideme oranču. Máme vajce. No, Kristobal je hrozně dobrý. Ja vím. Ja viem, že je dobrý. Ja som bol aj na XMP tam v tom kruhu novom videu. Ten byl na XP. Jo. Jak ses tam dostal? Jde. Typek mi vyhodil aj diamantový meč počas fightu. Tomu sa si nás zabije. Ale chcem raz PvP Cristobal Fall. S tím som ešte v živote nehral. To je prvýkrát, čo s ním hrám. A je to veľmi dobrý bojovník. Poď. Yes! Dal si to. Zabij ho. Áno, dal si to. Super. Dáme potom aj futbol. Jasné? Oh. Yes! Konečne ten červený. Takže modrý, červený a to je všetci. Iba červený bude kost. Teda vajce. Žebku. No tak už modrý neexistuje. Tak to je pre Krista celkom trošku ťažké. MCG PP Cristobal tebou. C.
Konec. To nedá. To nemá šancu. Už je mu málo. Jo! Koľko mám životov? Ja si perlu, bacha, choďte to vás. 20 životov nebo čo? Nice. Ne! Nice. Ne. On zdechol. Predpokladám, že vydal znovu to. It's Richie. My tak na pol hodinku, keď ešte budeš rátať, napíšem MSG, hej. Okay. Tak som si Hej, zahral Mexiko, Cristobal Font. Yes. Mexiko fialová. Nad slnkom, kdo chce být Jo. youtuberem. Tu červený, okej. Pojem si mi to. Že boli dobre kombo. Mexiko to soluje. Tak, kroutka. Vytvořím grupu. Jo, ona už To bolo dobre. Tam ich zabil mal koľko životov. Hodně Ja přijdu, On je celkom dobrý PvPčker, ako viem, že je dobrý 400 PvPčker. kg. Ty kokos, Veľmi tak dobrý. ty si dobrý. A hrám tu iba 5 dní. Fakt? No, kámo, 5 dní tu hrajem. Ako dokopy? Jo. A ja hrám 5 dní dokopy asi. Lenže... Ja som hral z toho asi, že polku niečo iné okrem Magnusa. Keď som tu hral dá mesiac, kámo, tak si myslím, že by som bol prvý tu na topke. Keby som sa bol mesiac. Ale tak sú to aj lepší hráči, ako nehovorím, že nie proste, ale tak... Dones mu bloky. Máš bloky, alebo mu treba doniesť bloky? Máš? PvP Crystal je najlepší, no neviem kamo, nehral som proti nemu ešte. Možno, že hral, ale nepamätám. Ja som s ním hral práve minulú hru. Je dobrý, No, aj Kalda je celkom dobrý typek, tiež on dáva tiež žiadne bomby Kalda. No to viem. Ale tak on to hrá väčšinou na moste, kámo, proste, on je taký typek. Kamo, zelený padol práve do vojdu sám od seba. Ja, bež domov, kámo. Povedz, čučorietka. Jaký to mělo význam, Povedz, kamo? čučorietka. Proč nás chodíte vlastně? Kámo, Co? jáš? What the hell? Čo to bolo? Kámo, že my chodíme na nich, však oni chodia kuse na nás. A rýchlo obstávajú vajíčko a pôjdu na nás. Ja idem rýchlo obstávať vajco, bo oni pôjdu na nás, kámo. Uvidím. Rýchlo obstávte vajco, čo sú podať, idú na nás. Však, obstav to. Kde je? Čau. Poď sem, čučorietka. Čučorietka. Bráško. Čučorietka. Ideme na nich. 22, 21, jo. Běží na nás, já potřebuji pomoc. Takže tu nikdo není u nás? To prd... Kamo, Mexiko. Ja som išiel na nich, on proste vyhodil tie diamanty a ja som mu to zobral. Ale ja neviem, či ťa to baví, kámo. Proste vás to baví? Ty teplouši černý Mexikáne, kámo, ty teplouši. Nebere, ne. Kámo,
Ja nie, brečí proste stále, brečí, kámo, brečí, oni brečí. No, co je, bro? Máme, Máme máme, máme vďaka dve. ním, máme vďaka ním najlepší generátor diamantov. Teraz. Kámo, zase, pána Ahojky, čau, to je ploškové, čau. Čaudy. Zmiz. Čau, príde sa proč. Kámo, počkaj, prečo som ich hodil klumpač. Počkaj, ja si kúpim lepšie veci a zabijem ich. Ale tak neháš to na mysl. Kámo, zase idú. Bacha, majú aj veci. Toto tu radšej zastavím, aby som nejebol do vodu. A tu nás to dostávame. Kúpte si veci. Hej, povedz mi tvoje meno na Discorde, plus. Napíšem. Bacha, ide typek. Bacha. Počkaj. Tu máš Discord. Počkaj, zle som to napísal. Takto. Kámo, prečo mi to nejde napísať? Počkaj. Dobre, nevadí, bro. A tak som písal do chatu, tak chill. Umři ty, Dade, umři. Dobre, žij. Poďte. Do soutěže o gemy. Pičo. Kokoláda. Vyjebaná. Nič, je nás to veľa, no. Je nás tu veľa. Ty pičo, Ronaldo vypadni. Neznášam Ronaldo. Ronaldo je teplý Ronaldo. Fuj.